Yes, bakunzi babohoka ukire TV rero kanonye mbifurize umugoroba mwiza kugubwa neza aho muherereye hose birumvikana n'amakuru agezweho arebana n'umutekano politike na diplomasi. Tuba tuje kugira ngo tubapudetinge tubabwire uko situation ihagaze ku mirongo imbere ku rugamba mu bice by'umwihariko by'umujyi wa Uvira ndetse no mu bindi bice bigiye bitandukanye bikomeje kugenda biberamo imirwano. Turaza gukomeza ku makuru menshi agiye atandukanye rero tugenda tubabwira uko situation ihagaze ku kibuga cy'imirwano, ibintu byakaze, ubusesenguzi by'umwihariko ku bijyanye na perezida w'igihugu cy'u Burundi wishyize mu bibazo bikomeye cyane nyuma yo gushinga imbunda zemerewe mu gihugu cyiwe akajya arasa muri eneo za M23. Turaza kuba tuyikomozaho muri ano masaha by'umwihariko yo ku itariki 6 z'ukwa 12 2025. Tuzanye ubusesenguzi bwinshi kandi budasanzwe. Turaza by'umwihariko rero gusimbukira mu bice bigiye bitandukanye. Kajugujugu ya FRDC yongeye kugwa rwose, nyamuneka yongeye rwose guhura n'akaga gakomeye cyane hariya mu kiyaga cya Tanganyika nyuma yo kurasirwa mu misozi miremire y'Iminembwe. Ese yarashwe nande, meze bite? Turaza kuba tubikomozaho tubiva imuzi n'imuzingo. Turaza kubabwira yuko kandi imvururu mu misozi miremire y'Iminembwe by'umwihariko yatumye rwose abarundi banyaga bikomeye abanyamurenge inka zabo zitari nkeya, nabyo turaza kuba tubikomozaho tubiva imuzi n'imuzingo. Turaza kubabwira yuko kandi nyamuneka M23 yigaruriye umujyi w'igitangaza cyangwa se agace k'igitangaza muri teritwari ya Uvira. Cibitoke rero by'umwihariko inama y'igitaraganya yatumijwe n'ubuyobozi mu gihe imirwano ikomeje kugenda ifata indi ntera. Ibi nabyo biri kwibazwa byinshi. Ese abarundi baba bagiye kumanika amaboko, bimeze bite? Byose turaza kuba tubikomozaho tugenda tubiva imuzi n'imuzingo. Turaza kubabwira yuko kandi imbunda nini ntoya ubu tuvugana arizo zirimo zirumvikana mu bice bigenzurwa na M23 mu gihe imirwano ikomeje gukara mu bice bigiye bitandukanye. Ubu tuvugana Ruvungiyo yamaze kuba inabatombe, intare zasarambwe zamaze kuba zigarurira mu buryo navuga ko budasanzwe muri rusange. Muri ano makuru yacu turaza gukomoza cyane kuri byinshi bigiye bitandukanye, tugende tubapudetinga tubabwira uko situation ihagaze, dore yuko aricyo kintu kiba cyatuzanye kugira ngo nyamuneka tugende tubibaciramo. Gukomoza ku makuru menshi agiye atandukanye by'umwihariko nabonye hano za Kamanyola kanya gato rwose icyitwa ibitaro ndetse n'isoko byari birimo byumva ububi bw'isasu ry'abarundi. Turaza kubikomozaho, hari abasivili benshi bari kugenda bagwa muri ino mirwano. Gusa mbibutsa ko turi kumwe na muganga gakondo ugukoraho rikaka, avura indwara z'amoko agiye atandukanye, avura amarozi, avura ibitegano, avura indwara by'umwihariko z'amoko agiye atandukanye. mu mugani rero kandi muri benshi kuko ni umuganga w'umuhanga cyane, hayitanga imiti ku bashakanye ndetse n'ibindi bintu byose bigiye bitandukanye by'ibibazo birimo indwara. Yes, mu mugani rero by'umwihariko kuri nimero ngiye kuba mbabwira abakoreho ryake namwe bavura inyatsi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye na za karande byose aravura. Nimero ni +243 iyo nomero nyamuneka iyo yandikiye nta kindi kintu kibaho, by'umwihariko ahita agusubiza ndetse akihita ahura nawe kugira ngo ibibazo byawe bikurikiranwe hakiri kare. Sindi butinde rero by'umwihariko munyemerere mpite nkubita mbangura nirukanke cyane, by'umwihariko aya makuru mpite nyinjiramo mu buryo bwihuse. Mu buryo bwihuse nyamuneka. Kajugujugu y'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo rero yaguye mu kiyaga cya Tanganyika nyuma yo kurasirwa mu misozi miremire y'Iminembwe ni mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo nk'uko bitangazwa n'amakuru yizewe aturuka muri kariya gace. Hari andi makuru kandi avuga ko ishobora kuba yarasiwe hafi y'umujyi wa Sanje, by'umwihariko mu kanya gato gashize. Inzego z'umutekano rero kandi zivuga ko Hereko Buta rwose yari mu rugendo
rugendo ari uwo kugaba ibitero mu gace ka Rugezi muri Kivu y'Amajyepfo ndetse na Minembwe, ubwo yahuraga rero n'igitero cy'umutwe wa twirwaneho ugenzura kariya gace ihita iraswa byihuse. Iraswa ryayo rero ryatumye itakaza ubushobozi bwo kugaruka, maze imanuka igwa mu kiyaga cya Tanganyika ariya muri Fizi. Kugeza ubu rero ntiharamenyekana umubare w'ababa bapfiriye muri iyi kajugujugu cyangwa se niba hari abashobora kuba barokotse ku bw'ikiriya gikorwa, gusa amakuru aracyagiye ngenda atabwa. Umwe mu basirikare rero batwirwaniye utashatse ko amazina atangaza yageze gutya atubwira yuko nyamuneka indege yarashwe mu masaha kare rwose mu gitondo nyuma yo gushaka kwinjira mu bice byegereye Rugezi. Yavuze yuko kandi kajugujugu ya FARDC yari isanzwe ikoreshwa mu bikorwa byo kurasa ku baturage muri Minembwe, Rugezi ndetse na Mikenke. Aka gace rero ka Rugezi gakunze kuberamo imirwano hagati ya twirwaneho ndetse n'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC. Birumvikana yuko ibi byose nyamuneka ari byo biba byatumye ibikorwa bigenda biba muri rusange. Umwe mu basirikare rero none batwirwaniye nawe utashatse ko amazina ye ajya ahagaragara yakomeje avuga yuko kajugujugu ngo yahise igwa mu kiyaga cya Tanganyika nyuma yo kurashwa, anasimangira ko abaturage babonye umuriro n'umwotsi by'umwihariko icumba mu kirere. Ibibaye rero mu gihe intambara hagati ya AFC/M23 n'ingabo za leta ya FARDC mitwe irwanya ubutegetsi bwa leta ikomeje gufata indi ntera mu bice byo mu kibaya cya Rusizi. Umutekano w'ikirere, umutekano rusange ukaba ukomeje kugenda uzamba muri rusange. Birumvikana nyamuneka iminsi iri kubera n'ubundi yatangiye ku itariki 2. Ubu abaturage rero mu duce twegereye umupaka bakomeje gutanga ubuhamya bw'ibisasu birimo biraturika by'umwihariko ku gice cy'i Burundi. Ngaruka ku basivile zamaze kuba nyinshi, abenshi amaguru bamaze kuba bayabangira ingata nk'ubusanzwe bari guhunga. Mwibuke yuko rwose nyamuneka rero ibi byamaze kuba biba nyuma yuko kuwa gatanu AFC/M23 yatwitse indi mbunda nini y'ingabo z'u Burundi yari yashyizwe mu gace ka Rukombo. Iki gikorwa rero kikaba cyateye igihombo gikomeye by'umwihariko no guhungabanya cyane umutekano w'abaturage bo mu kibaya cya Rusizi, harimo n'ahari bari bashize iminsi bakomerekeye mu mirwano by'umwihariko yahuzaga impande zombi. Kugeza ubu rero imikoreshereze y'izi mbunda nini z'u Burundi ikomeje guteza impaka ku rwego mpuzamahanga, cyane cyane ku bijyanye n'umutekano w'abasivile no guhangayikisha abasivile no kwiyongera kw'intambara yo mu karere. AFC/M23 ikomeje kwagura ibirindiro mu bice byinshi bya Kivu y'Amajyepfo, impungenge ku hazaza n'amahoro mu gace by'umwihariko gakomeje kuberamo imirwano yo ikomeje kugenda yiyongera. Ibiturika byinshi byongeye kuzindukira mu kibaya cya Rusizi, aho imirwano by'umwihariko yongeye guca ibintu mu buryo navuga ko budasanzwe. Butuvugana rero imbunda nini ndetse n'intoya zikaba zikomeje kugenda zumvikana. Ibiturika bikomeye rero byazindukiye ahitwa za Ruvunge muri teritwari ya Uvira, intara ya Kivu y'Amajyepfo. Hakomeje kumvikana ibisasu naho biremereye. FARDC na M23 bakomeje gukozanyaho ku rwego ruri hejuru. Amakuru aturuka ku baturage rero bari ku mirongo y'imbere ku rugamba aremeza ko mu Burundi rwose ibintu bimeze nabi mu kibaya cya Rusizi, akemeza ko imbunda zikomeje kumvikana cyane cyane kuva mu rukerera birimo biraturika by'umwihariko kugeza muri aya masaha. Umwe mu baturage rero bari ahitwa za Rugombo yatubwiye yuko rwose amasasu menshi yazindutse yumvikana ku buryo bukomeye cyane. Atubwira yuko kandi amasasu menshi ari kumvikana mu bice by'umujyi wa Uvira ataza kurekera, ahubwo ari amwe mu masasu araza gukomeza guca ibintu muri rusange. Uyu munsi rero by'umwihariko imirwano ikomeye hagati ku mpande zombi na leta n'abafatanyabikorwa bazo. Amakuru yizeye aravuga ko AFC/M23 ikomeje gusatira umujyi wa Uvira kuwa kabiri kuri uyu munsi. By'umwihariko akaba ari umujyi munini mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo uri ku birometero 30 uvuye i Ruvunge. Ibi rero biri kubera mu gace gakomeje gutera impungenge abasivile mu karere ka
by'umwihariko rusange kari kugaragaramo imirwano ikomeye cyane hagati ku mpande zombi. Ivumbi rero nyamuneka banywanyi banjye birumvikana ko ryamaze kuba ritumuka. Ibintu rero birakomeye, si ibyo gusa, uwitwa Tshisekedi Tshilombo yageze i Kinshasa. Tshisekedi yageze i Kinshasa, nyamuneka ibintu byakaze nyuma yo kuva i Washington. Yamaze kuba rwose umugabo yigerera i Kinshasa, akaba agiye rero mu bikorwa navuga bidasanzwe byo gukomeza by'umwihariko kugarura amahoro n'umutekano. Agiye gukomeza guhangana n'ibitero bikomeje kugenda bibaho by'umwihariko hano ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibintu ntabwo byoroshye, bikomeze kuba ibindi ubu tuvugana